Прочитаю я вам стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» на агульском языке. Гүл-гүлая. Fikirde ayati saldatar, haraba diviyaz kudaytar, ne qari muqarda huttar, oqshar bülbüleris huttar. Guri qas fikiris ada vaqtar, zavlas baya gülün jilar, girkunda haki gamar dardar, xum qatayaxi jilar zavar. Ya'a sadahan vaqtuni, qariq dikuna bülbülayar, zavul fatsuna jargayar, saldat çüpün oqsharar. Faya gülü çüpün yerxerakar, Gahat sayandan çıturar, ehan bülbülerin jilar, Davul dias çalas avar oxşar. Alatta baya halkin dattar, Qariq dahan açar kattar, Amya jargay manzilar, Jargay zus qismatar. Bülbüler akase ziyagar, İtsarangar çülettar, Alikay jaqwarin harayar, Varisra kimi dünyal amettar.